Wapinduria Muthoni. Thank you so much. Katia geshoka Nyeri. He ndiatigire muthukite oguo. Ndiatigire nginya muna kamatia chini. Gratishe tone mathara inywe ne mwandisha. Na maumera na njira njega. Nindakena muno ni kwenda kameme. Na nindirikarite uguo ngaigua tatoto katutuguka tatutaguka. No Joy Millers Limited. Maroiga no nginya tuke guku. Ni mwakena. Wapi nduru ya Kabagara? Koguo mathaa mego kinya hau no kumucokeria ngatho na kumwira riu niki uranguthira switi. Ati? Acha ujinga wewe. Ukikula bangi unakula huko peke yako huko. Sasa kukula dawa nitakupea unga. Aya, thank you so much. Kwa mwathie matukaine tarauga mutu anakula dawa. Huyu tutampatia rehabilitation. Unataka kwenda rehab? Utaenda rehabilitation. Si tutasaidia huyu. Kwa hivyo mnamjua? Anakula dawa. Huyu mimi nitapatia governor Kahiga, tutapiga rehabilitation. Vijana wetu wanakula dawa na apatiwe reflector jacket. Anaitwa nani? Oye kaina kijana ihe. Ate chizi. Iwashia na. Wewe si chizi, usijali. Nitoko muhemo tu na niagogithie rehab. Atasaidika, si ndio? Nitoko muteithia ne wito. Koguo twathie duka-ini twauga form ni Kabaga. Form ni nini? Lakini ataka tunakupeleka rehab, acha kunidara. Aende hivi, atoke hivyo kidogo. Tuko kwa hewa. Tashindikana kuna chizi anadara mimi. Asante sana. Ni hau ne hega mugucio guo. Thie tondo nego kunyago kidogo. Ucio guo thie na hau nigetha turute wira. Koguo ni ndakena muno. Na riu mutu ndi naguo. Mwe tayari kuria mutu? No twambe tuiguane. Tondrathi kundu mukenda kugera ngero. Mutu ndi na muingi. No he kiharo mwanjira. Kiretwo DEB. Nemokioi. Haha Muslim Primary School. Rori yanyu ni itire mutu hau. Na mutu ucio wa mbere ni twaheo ni mheshimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua. Wapi nduru ya Rikichi? Na ngeigua wapi nduru ya Riki? Very good. Na githe mutikendete mheshimiwa wanyu. Kane muigua wega inywe mwena DP. Ni twaheo mutu ni mundu gwitwo Waziri Moses Kuria. Ni mundu gwitwo Moses Kuria. Ni mumwendete. Thank you so much. Onake ni atuhe mutu na wikuo mundu gwitwo Kahiga. Governor wanyu Kahiga mheshimiwa. Thank you so much. Na makeria twarikia. Lero ni ndagika 3. Ithe tiguo. Na ni ngwenda gucokeria UCS wa guku ngatho witagwo Dave Alangat. Nego tuhe kinya security nigetha mutu ucio tutige ni twagayana mundu arinuka na metu ena 5 na githe ndogo yego hingira mwari na githe tiguo ona kabana ni matuhe mutu moike muno koguo ni turacokia ngatho. Wapi nduru ya Kameme? Ni mwendete Kameme? Wenama ni muthikagiriria Gatonye? Wenama
Riwarasha makabagara. Wapi nduru ya Gatonye? Pastor Ben, nemothikageria Pastor Ben. Eko ni wathoita. Egatha ya Dennis. Emodo gwetoka ta. Na Saimo. Ginya makagari. Mzima. Ewago iwadirago. Ginya mohora wa Chiko. Na Joguya wa Shira. Na Kamlesh. Na Wagojiri. Wapi nduru ya Kameme? Haka ni Kameme. Thank you. Ana mundu gwitwo Manyari ithe tiguo riu ndirenda tuinirwo tondu handiro na heha inamu tutirenda gute mahinda tikarege kiri na ini tukire na Karangu tutire na Karangu tukire na Karaiko tukire na Karaiko wapi nduru ya Karangu wa Muraya wapi nduru ya Karangu wa Muraya Karangu wa Muraya
Mwana maraina mwana. Ah, toki yuko. Ngoja DJ. Nimukenetio ni kabagara. Nimukenete. Mundu renda kabagara guoko iguru. Inyuothe murenda mutu. Wa kabagara. Nake gavana witu wa guku Nyeri. Mwalimu uyu ni muici ule. Ngona mundu rauta mundu guoko. Mwalimu. Mutai wa kahiga. Augire mundu no nginya atumagarie na kabagara. Wapi kerere yake? Ni muona nginya. Aya rogo. Niwe korora kuhanda. Kuhanda.